ya South Mugirango nalije nalikoilwa ile nalindi komera tume yiri yakore ndekeke ndibye kaini motogotwa osuboka bige na South Mugirango na igabo basi sameta bige na liye tu atabrega muntu ndemesi otagite koilwa anybody who wants to mine. The law allows for mining. We have no problem. But we want to encourage any investor who should come and invest in putting up a factory. Abeki a factory South Mugirango ovaiga, torogo saba antubaito, mbome olega ashiro. Wage ndesame itaga igoje mbako beko oro, lakini tumaite factory ne South Mugirango, usinirega igabubasi, echichoro. Ele ndokende ngeriya to kire Keni goriri mene kego toka mwenye reward ejere kitutu cha cheno abantu ba mining Ministry of Mining they have come batemini batebira abananchi mu basa konya dira bejimwa lakini koro ku mheshimiwa kise wera because this gold bono emekora nere gayegere ekogenda yaya chigari chinyinge yagenda mwenye reward yabo kapara yabo golia yaira Kisumu factory Karoro eklifu kerigo arimanga manyanga bako yakabere Diga balibonse eligo tubabantu balensali bonse bako nata balira baliri komera already mroro igo abantu batutu cha North because again I want to talk about this kindly once esmole make sure again tukariki arende mpaka serikali ya direction ngakya abantu ba koraki ba kuokoro to make sure abantu bali bali kuoi amarabali kiolela abantu bali bako negari yemo 450,000 egari ya 20 tons 420,000 ilenga bako bali abantu ago checking ngapaka kuruga ya mpaka aliga uwaka na 200,000 omaya kurustigari emya esekenga kiao emya chigari emya times 450,000 jinekwa sere how much is it? 45 million 45 million ekinga kinyetega mpaka echumega ikagenda mpaka maigari uwaka na 200,000 wase 400,000 emya gari Omaya will pick chigari mekuroro oros 45 million indi tocha wakonya abantu baitu injememo Governor Simba isaransa engakiyane ndole abantu bana ba aiba bamonyerero goseba chitago burabu bago kwa insiyamo burane abantu balige ntuwa bakolere and the public participation ya collect etuwa bategetinga gari ndoyonsi mtundu bya kumoja ndio koya genda iya lakini wakane SS etane yemo 20,000 agenda ko boy gari ameka mafuta igo ebi ndabye biko mokongera amocha nyara osie factory mwenyero etomberia kwa weka oje factory ma there is impact assessment report ya nchebo onye Mugirango iya weka gaga mramba korte bwana gas lazima turuwa miririyo yeito n'abantu baitu bakoneke kuwororo tuyo igo mubasa kungainwa dira baritsi mane digo konyaba bona ngokora tora nima da bantu balengeti ngaki Simba ta ngokorande kana akore nima abatoko gendanka bose no don't worry lakini kile yase kile chele tukelimo
Wasa nabere omuda saying kebebe lakini amagima mpaka abaana balino lazima tubakoonye nga kibakoonye ekimoto. Allow me, Imam.